Evo u posljednje vrijeme, otprilike prije godinu dana, ovdje je pronađen rudnik zlata. I kako vidite, sad ću pokazati, on se prenosi, znači ova rudača od zlata se prenosi s jednog kraja jezera na drugi kraj jezera. Evo možete pogledati ovim korpama, jel, koje se oni voze. Znači, Bosna i Hercegovina jako bogata zlatom, pa možete misliti ovdje 2 tone zlata samo imate u jednoj korpi. Pa u sljedećoj korpi 2 tone zlata, pa u sljedećoj korpi 2 tone zlata, pa nije nam ravno ni Kuvajt event. Pa znači svake minute, svake sekunde po nekoliko tona zlata se prevozi s jednog kraja na kraj. Na jednom se mjestu kopa, znači tamo dole se obrađuje, izlijeva se u šipke i stavlja se u trezor Narodne banke u Sarajevu. Eto toliko o rudniku zlata u Derventi. Pardon, u Bosni. Ajde, nećemo imena da je u Derventi, ali ćemo reći da je u Bosni. Da ne bi mnogi kopači došli, jel, i zauzeli veliki prostor, tako da se eksploataciju bi mogli ometati.